Yabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe yaherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rutende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mutaga kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigerekerezo rya 15 Kigarama 2025 over kumbibi z'Uburundi bimeshanje nkuko abaswahili bo muri Kibumba babivuga. N'urugamba rukomeye rwo guhangana n'ibikorwa bishobora kuba byakibasira Uburundi byatangiye. Ibiro bikaba biturutse ku makuru akomeye Service Nationale de Renseignement yagejeje mu biro bya President Evariste Ndayishimiye ku mugoroba ku wa gatandatu kwigenekerezo rya 13 Kigarama 2025 ivyatumye bijyanye no gucungera umutekano bihinduka. Na makuru kandi agaragaza ibintu bizatumye Commander in Chief Evariste Ndayishimiye itafata icyemezo gikomeye ategeka ibijyanye nuko bigomba guhita bikorwa ibizwi nka strategic directive, aho yategetse chef de defense chief CDF General Prime Niyongabo gushyira mu bikorwa ibyo tugiye kugarukaho bijyanye na maximum art status iri kugaragara mu gihugu cy'u Burundi. Haba kandi nanjye namaze kubona amakuru mu buryo budasanzwe, mfite undercovers mu barracks zitandukanye ZFDNB ndaza kubabwira ibyo abari kamuha hano muri Bujumbura meri bambwiye. Aba naba infantry ndetse na police military bashinzwe gucungera umutekano bahari. Ni mu gihe kandi abangaba bafite inshingano zikomeye zo gucunga umutekano i Bujumbura. Ndaza kubabwira kandi abari ka Ngagara hano i Bujumbura mu Ngagara, aho rero hari unité z'abasirikare bo muri rapid response ndetse na training unity batoza abanda. Aho rero turi buze kureba ibyo bambwiye bijyanye n'ibiri kugenda biba. Ni mu gihe kandi undercovers mfite ahitwa ka Mudubugu muri Gitega naho habarizwe ta majoro bambwiye bijyanye na strategic commander unity iri mu kazi kadasanzwe. Turazoro kureba iri kugenda biba ndetse abangaba basanzwe bategura abasirikare borungikwa mu butumwa butandukanye burimo Atimas ndetse na Yumisom. Kuri ubu rero babihagaritse byo gutoza bajya mu butumwa, ahubwo bari mu bikorwa bidasanzwe. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera Kabururi ahari infantry brigade ndetse na border security unity. Abaro nibo bafite akazi gakomeye. Border security unity benshi bamaze kudeployingwa neza kavimvira ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika, ndetse biravugwa ko benshi kuri ngubu bari mu bikorwa bidasanzwe byo gucunga umutekano. Turaza kandi kujya mu ntara ya Ngozi turebe abashinzwe logistics and support unity, aho abangaba bari gutwara ibikoresho kabo ari we barabijyana bihagaze gute. Turi buze kandi kubabwira ibiri kubera Kakungwe, Bujumbura rirare force speciale ndetse na rapid intervention unité bose bari tayari kubera ibiri kugenda biba. Ni muziro turebere hamwe ibijyanye n'ibyatangajwe bijyanye na arte maximale bijyanye rero n'ibigaragara by'umutekano. Turabwira rero uko Service Nationale de Renseignement yagaragarije Evariste Ndayishimiye bigiye kuba. Ibiro bikaba byatumye itabaho ikizwi nka emergency military order isaba CDF General Prime Niyongabo gukora ibizwi nka for operation readiness, kuzamura urwego rw'ubwirinzi bw'ingabo zose ku mipaka ndetse nibizwi mu gisirikare nka security operations, heightened border security operations, gushyira mu bikorwa bijyanye no gucungera imipaka mu buryo ntavogerwa. Ndetse kandi kuri ubu land forces ndetse na navy units ziri neza muri joint operation ku nkengero za Lake Tanganyika. Bihagaze gute nivyo tugiye kurebera hamwe turebe iri kugenda biba. Ikaze rero ngaha aho tubashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Byose bishingiye ku makuru FDNB yahawe ndetse Service Nationale de Renseignement yakusanyije agaragaza ko umujinya FDNB yateye ma 23 bashobora kubihimuraho bahinzira Red Tabara ikaza gutuma Uburundi nabwo ibintu bitagenda neza. Niho rero inkuru ishingiye turebe ko bizagenze ndetse n'ibiri gukorwa bidasanzwe. Ikaze kuri uyu muyoboro over bizatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere kwigenekerezo rya 15 Kigarama 2025 ku isaha ya saa 10 za mu gitondo
nibwo inzego z'umutekano n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zinjiye mu byumweru bishya aho bagiye guhindura ibijyanye n'imicungire y'umutekano muri iki gihugu. Ibiro bikaba bibaye mu gihe intambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda yagukira muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bitandukanye, aho M23 yamaze kwigarurira igisagara cya Uvira ku bintu byifashe mu gace ka Fizi, muri Tobwe ndetse no muri Uvira. Bikaba rero ibi byateye ubwoba bukomeye ingabo z'u Burundi, bigakubitira ku makuru akomeye Service Nationale de Renseignement yahaye Commander in Chief, bituma hafatwa icyemezo gikomeye. U Burundi rero bwatanze raporo abashinzwe ubutasi zerekana ibyago byihutirwa bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Izi raporo zagaragaje impungenge zikomeye zuko bitewe n'umujinya w'intambara ukomeje kugenda igaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe wa waza Orendo ufatanya n'igisirikare cy'u Burundi wagiye ugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko Red Tabara iri hafi, bizatumye igihugu cy'u Burundi kinjira muri security vacuum kifashishije ibijyanye rero no kuba bacungera imbibi, kuko hari amakuru agaragaza ko Red Tabara ishobora kuba yakinjira bijyanye nuko M23 ishobora kuyireka ikayiha inzira, bitewe nuko Burundi bwinangiye bugakanga kuvana ingabo zabwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri urwo rwego mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 15 Kigarama 2025, Commanding in Chief w'ingabo z'u Burundi President Evariste Ndayishimiye yafashe icyemezo gikomeye cya gisirikare, yatanga itegeko ridasanzwe strategic directive kuri Chief of Defense Staff CDF General Prime Niyongabo, rimusaba gushyira ingabo za FDNB Force de Défense Nationale du Burundi ku rwego rwo hejuru rw'ubwirinzi maximum at status, ndetse no kongera ingamba zidasanzwe zo gucunga umutekano ku mipaka yose, by'umwihariko ihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko amakuru yizewe ava mu nzego z'umutekano bivuga, Son Excellence Evariste Ndayishimiye ariwe Commanding in Chief yakiriye raporo yihutirwa ya Service Nationale de Renseignement yereka ibidasanzwe bishobora kuza kuba aho intambara ikomeje kwiyongera mu bice bya Uvira, Makobora, Fizi na Intobwe. Hari kandi imirongo y'inyeshyamba n'imitwe yitwaje intwari ishobora gusatira imbibi igakoresha akajagari kari muri intambara ikinjira mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko Service Nationale de Renseignement yabimusobanuriye. Red Tabara kabishobora gushaka gukoresha uko AFC irimo guhangana n'abandi, igashaka inzira yo kwinjira ku butaka bw'u Burundi ikoresheje imipaka n'ikiyaga cya Tanganyika nk'uko babigaragaza, ndetse bakaba bashobora no gucengera banyuze mu misozi ya Intobwe nk'uko amakuru ahara bigaragaza. Akimara gusoma no gusobanukirirwa ibijyanye n'uburemere bw'iraporo, Son Excellence Evariste Ndayishimiye isatanga itegeko rya gisirikare iri mu gisirikare turyita emergency military order, risaba CDF General Prime Niyongabo gukora ibi bikurikira: kuzamura urwego rw'ubwirinzi bw'ingabo zose, full operation readiness, gushyira mu bikorwa ibizwi nka IT border security operations ku mipaka yose yani imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gukoresha ingabo zo ku butaka land forces, izo mu mazi naval units n'izo mu kirere ku bufatanye bwa hafi mu cyitwa joint operations kugira ngo zibashe gukorana umutekano urindwe. Hari kandi kongera ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru NCD, Intelligence Surveillance and Reconnaissance ICR, nk'uko rero umuyobozi mukuru w'ingabo Chief of Defense Staff General Prime Niyongabo yahise abishyira mu bikorwa iri tegeko atazuyaza ku isaha ya 10 za mu gitondo. Nibwo rero yarahagurutse aho yaraye, aho rero yahise atangira ku isaha ya 11 habaye inama idasanzwe extraordinary secretary briefing yahuje Deputy CDF Lieutenant General Jean Paul Habimana na Land Force Commander Major General Jean Claude Niyiburana, abahagarariye inzego z'ubutasi bwa gisirikare, abayobozi b'imitwe ikorera ku mipaka yo mu majyepfo mu kiyaga cya Tanganyika. Muri inama General Prime Niyongabo yatangaje ku mugaragaro ko ibi bigomba gukurikirwa. Yagize ati: ingabo za FDNB ziri mu bidasanzwe, tugomba kuba maso amasaha yose, nta santimetero n'imwe y'ubutaka bw'u Burundi igomba kwinjirwamo n'umwanzi. Turimo gukoresha ingamba zose za gisirikare zemewe n'amategeko mpuzamahanga. Byose rakaba bivuga mu kiyiswe Hidden Border Control mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ayo mabwiriza.
FDNB yashyizeho imirongo mishya y'ubwirinzi defensive lines ku mipaka ihana imbibi na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibiro bikaba byakozwe mu buryo bukurikira: bongera ingufu za checkpoint za gisirikare ku mipaka ya Kavimvira, Vugizo no ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Hari kandi gushyira ingabo mu buryo bwa Riot Defense, aho buri rwego rufite inshingano zarwo: reconnaissance, rapid response and holding units. Gushyira mu kazi ibikoresho bigezweho byo kongera kugenzura ibice bihana imbibi na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho hari drone z'ubutasi n'iza patrouille ziri hejuru y'inkombe za Tanganyika. FRDC rero ikaba ikomeje kugenda nabibafasha mu butasi, ibaha amakuru bishobora kuba byaza guhungabanya umutekano muri bice. Si ibyo gusa rero, abaturage bo mu bice byo ku mupaka awaroko informa baratubwira ko umutekano ukomeje kugenda ukazwa mu buryo budasanzwe. Ingabo zagaragaye ku manywa na nijoro zigenzura ingendo zose, haba ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere, bareba akantu ku kandi over ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. FDNB yashyizeho ibikorwa bya nav security reinforcement bikomeye, harimo kongera patrouilles zo mu mazi, maritime patrouilles mu masaha yose, gushyira radar zo gukurikirana ubwato butemewe, gukorana n'inzego z'umutekano zo mu bindi bihugu bihana imbibi, ni ukuvuga aba FDNB ndetse nabo muri Tanzania bari kubafasha cyane cyane mu bijyanye no gukontrola ndetse no kumenya ibishobora kubera mu kiyaga cya Tanganyika, kuko ubwoba bwamaze kuba bwinshi bitewe n'ibiri kugenda biba. Abasirikare bo mu mazi batangiye kugenda bagaragara ko bafite amaso agenda atembera igice ku kindi areba ibiri kugenda biba. Service Nationale de Renseignement yowe n'abasirikare bakuru barimo Colonel Ernest Musaba, Head of Military Intelligence, yakomeje gutanga amakuru agezweho ku bayobozi bakuru b'igihugu. Aya ni amakuru yibanze ku myitwarire y'imitwe yitwaje intwari ikorera mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Ibyatumye kuri ubu intelligence za FDNB zamaze gucengera neza muri Uvira mu bice 23 igenzura, ndetse bakaninjira mu mihanda yose kugira ngo bamenye urujya n'uruza rw'abanyura muri ibi bice. Ibi byerekezo byashoboraga gukoreshwa n'inyeshyamba za Red Tabara byose byazibiwe. Icyo cy'umutekano gishobora guterwa n'intambara ihanganishije AFC ndetse na M23 kuva mu gitondo cya kare. Kuri uyu munsi Burundi bwari mu bihe by'ubwirinzi budasanzwe, aho rero bivugwa ko ibi bigomba kumara igihe mu gihe bizeye umutekano wabo ndetse n'uw'abanyagihugu babo. Itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye ryashyizwe mu bikorwa na Prime Niyongabo n'abandi bayobozi bakuru b'ingabo, ryagaragaje ko igihugu cyiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano. Nk'uko rero bigaragara mbere rero y'uko ibi biba, hakomeje kugenda havugwa mu makuru ko intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Burundi bwahisemo inzira yo kuba maso, gukumira aho kurwana no kurinda imbibi zabwo, ari nabyo byatumye bavana abasirikare benshi bari baroherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bitazarangira Burundi bwinjiriwe bwarahugiwe muri iyi mirwano. General Prime Niyongabo kuri ubu akomeje akazi gakomeye, ariko nyuma y'ibyo President Evariste Ndayishimiye wakomeje Command and Control Oversight Mechanism nyuma yo gutanga amabwiriza akomeye ajyanye n'umutekano. Yahise azamura urwego rw'ubwirinzi n'umutekano ku mipaka no ku kiyaga cya Tanganyika. Komanda mukuru w'ingabo z'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero akaba yafashe icyemezo cyariye cyo gushyiraho urwego rwihariye rushinzwe gukurikirana no gusesengura no kugenzura niba amabwiriza yatanzwe yubahirizwa uko bikwiye, strategic oversight and compliance monitoring nibyo bari gukora. Iki ni icyemezo cyafashwe hashingiwe ku mahame ya gisirikare avuga ko itegeko ridakurikiranwe rishobora gutanga agaciro cyane cyane mu bihe by'intambara yegereye imipaka n'igihe hari ibimenyetso byo guhungabana n'imiterere y'ibi bice. Komanda mukuru yashyizeho itsinda ryariye ku rwego rwo hejuru, high level military oversight cell, rigizwe n'abantu bizerwa bafite uburambe mu bya gisirikare, ubutasi n'imiyoborere y'ingabo. Inshingano zaryo ziri n'ibintu gukurikirana uko amabwiriza ya CDF ashyirwa mu bikorwa mu nzego zose za FDNB, gusuzuma imyitwarire y'abayobozi b'ingabo n'inzego zose, commanders accountability. Kuko rero bigaragara hari kandi abashinzwe gutahura vuba ibimenyetso byose by'uburangare butari bwiza ku myitwarire y'igisirikare cyangwa se ubugambanyi, ndetse no gutangira raporo ku gihe, real time reporting, zigenewe komanda mukuru w'ingabo kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza.
mwisesengura ryakozwe n'urwego rushinzwe igenzura harebwa byimbitse ikibazo cyari kimaze igihe kivugwa mu itangazamakuru ndetse no mu nzego za gisirikare ibizwi nka desertation nkuko rero byigeze gutangazwa n'itangazamakuru ryo mu karere mu myaka yashize. Byavuga ko hari abasirikare bakuru barenga 14 baba ofisiye n'abakoroneri mu ngabo z'u Burundi batari mu gihugu bashobora kuba bishe nyuma ya Red Tabara ndetse bashobora kongerera imbaraga Red Tabara mu myitozo ndetse no mu bindi bitandukanye. Kuri ubu rero iki kibazo cyatumye mu gihugu hatangira National Security Concern, aho kuri ubu wafashwe ingamba zirimo gusuzuma inyandiko zose z'abayobozi b'ingabo, personal vetting and loyalty assessment, kongera igenzura ry'imikorere y'abafite amapeta akomeye, senior officers performance review, gushyira imbere discipline ya gisirikare n'indangagaciro zo kurinda igihugu, military ethics and patriotism, gushyiraho uburyo bwo gukumira ihungabana rishingiye ku mitekere n'imitekerereze, moral and theological support. Komanda mukuru yashimangiye ko FDNB atari gisirikare gishingiye ku bantu ku giti cyabo, ahubwo ari urwego rwubakiye ku ndangagaciro n'itegeko ry'igihugu, bityo ko uwo ari we wese ugomba guhabwa inshingano agomba kuzikora kandi akabikora atitangiye itama, akabikora ku muvuduko kugira ngo umutekano w'igihugu urindwe. Biro ni biri muri regional operation and pressures. Mu bindi byashyizwe mu igenzura rikomeye harimo uruhare rw'ingabo z'u Burundi mu bikorwa by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, aho komanda mukuru yasabye ko hasesengurwa neza imikoranire y'ingabo z'u Burundi na leta ya Kongo n'abandi bafatanya bikorwa barimo n'abazarendo, hagapimwa neza ingaruka z'iyo mikorere ku mutekano w'imbere mu gihugu, hakamenyekana niba ingaruka z'iyo mikorere ku mutekano w'imbere mu gihugu bishobora kuba byateza intambara, niba rero hari igitutu cy'intambara gihabwa ingabo z'iki gihugu ku rwego rushobora gutuma habaho ibishobora guhungabanya umutekano. Raporo z'ubutasi rero nazo hari ibyo zagaragaje biri kugenderwaho kandi kuri ubu biri kwitabwaho. Raporo z'ubutasi zagaragaje ko intambara ihanganishije FARDC na AFC ikomeje kugenda ihindura indi sura, ari nako isatira ibice by'ingenzi by'u Burundi, ibishobora gushyira ibyago bikomeye ku Burundi mu gihe Mama 23 yabigenzura imbibi zose zibahuza n'igihugu cya Kongo, kuko bishobora gutuma Red Tabara yinjira cyangwa se Mama 23 ikihimura. Ariko Mama 23 yatangaje ko nta gahunda ifite yo kugira nabi u Burundi. U Burundi rero bukaba bugomba gukomeza kwitandukanya n'akajagari k'intambara nkuko bagiye babisabwa na Mama 23, ariko bitewe na deals zikomeye yabaye hagati ya Kisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu amakuru haravuga ko bigoye kuba FARDC yareka gukorana na FDNB mu rwego rwo gukomeza kunoza imikoranire n'ubuyobozi. Komanda mukuru yemeje impinduka mu buyobozi bw'ingabo ibizwi nka Commander Chiefre, aho kunoza discipline, kongera imikorere no guhuza ingabo n'ibihe bishya. Ni mu gihe rero muri urwo rwego Colonel Jean d'Aferman Irakiza kuri ubu rero yahawe inshingano zikomeye kandi zigomba gukorwa afatanyije na Brigadier General Silas Pacifique Nseguye. Nkuko rero bigaragara izi ni impinduka rero zigomba gukorwa mu rwego rwo kugira ngo ingamba z'umutekano zibeho, ibizwi nka strategic command adjustment, zigamije gutuma ingabo zigira abayobozi bahuza n'ibisabwa bijyanye n'ibihe bigezeho. Komanda mukuru yashimangiye agira ati ubuyobozi bw'ingabo s'uburenganzira buhoraho ni inshingano zihabwa uwerekanye ubushobozi, ubudahemuka ndetse n'ubunyangamugayo. Ni ibiro bikomeje kugenda biba mu gihugu cy'u Burundi bigaragaza uko umutekano ukomeje kugenda witabwaho. Iki akaba ari igice kidasanzwe gikomeje kugenda kigaragara mu bijyanye na final strategic assessment, nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara nayo. Reka tuyirebe turebe uko bihagaze, turebe uko abasirikare bakomeje gukora akazi kabo ndetse nabirante gikomeje kugenda igaragara. Ariko hagati aho turababwira nta guca ku ruhande ko kuri ubu Mama 23 yo yamaze gusubiza ibintu mu mujyi wa Uvira, kuko kuri ubu ngubu imodoka ziri kuva Bukavu zikagera mu gisagara cya Uvira mu mahoro. Ibyabaye byifashishijwe n'abahanga mu bya gisirikare, navuga ko ari spillover continuement no gushyira imbere ubusugire bw'igihugu, territorial integrity. Itegeko rya komanda mukuru rikaba ryashyizwe mu bikorwa na CDF, rikaba rigaragaza ko u Burundi bwiteguye ikibi gishobora kuba cyaza. Iyi posture irerekana shift iva mu gisirikare
igakora muri iyi action ya gisirikare mu buryo bwa prevention, kuko ro bigaragara ko abasirikare benshi b'u Burundi bari muri Uvira baratashe kuri ubu nibo bari gukoreshwa muri bice. Biravugwa kandi biremezwa ko spillover y'intambara ya Congo, intambara y'FCanganye na FRDC wazarenda ishobora gutera icyuho cy'umutekano ku mupaka w'u Burundi ndetse na Congo. Imirongo y'intambara mu burasirazuba bwa Congo by'umwihariko kuri Axi Fizi Uvira intobwe iri hafi y'umupaka w'u Burundi, bikaba bivuga ko abaturage bakomeje kugenda bumva ibiturika, ariko ubuyobozi bwabahumurije bubabwira ko buhari kugira ngo bubarindire umutekano ku kiguzi cyari cyo cyose. Nkuko rero bigaragara, natwe ni no kudusojwe turakomeza dukurikirane 5 kuri 5 mu gihugu cy'u Burundi. Dufite undercovers ndetse na local informer baduha amakuru y'uko ibintu bihagaze. Reka dukomeze tubakurikirane biri kugenda bibani mu mwanya tubabwira n'ibindi bikomeje kugenda bikorwa. Ngayo ngukuru fyonda sabone udukurikiye ngatubashikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.